Mitulun to Rumi Amiat 祈祷每一天 Sapuneran ku faluja mitier tu kawas 谦卑信靠主 Sarigaka mapulung 平安 Malatsai kita milayab tu suar nu kawas 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以ulit 65 atsifang sakafalu atusir suarsa maaraw no pulong no ihkalay kunika lahci no tarlamanay nitlumakan isui mangulu to zangra umaroay atamlaw ikasa cuat no hkar na ikawali tangasa ikaatib lekar sa mahmek tunini saan全世界为了你所成就的大事肃然起敬，从日出到日落之地的人都因你的作为欢呼。诗篇65篇8节。Sarigagaaw awa ay kumaan tahlamaan atlemak ita o misa Kristo ay amatleng mipasemeng itamtamlaw ato ikawas. Naukani umikuan na kukawas to pulong no maamaan no hakar. Saka unay cingraan masarak mapafri ititaanan ku ngaayay ruzek。我们基督徒并没有什么伟大的作为，能够向人或向上帝炫耀，因为上帝掌管世界万有，我们一切的恩赐乃是从主而来赐给我们的。Mitulun kita，我们同心祷告。Tabangaw, anu tsay kapafri isu itamyanan o katlufahay mikumi tsay pakafiru kami mitlemak to maamaan. Saka sa puneran niyam kufalujo hakalung to nafalujoan isu mitlemak to maamaan. Tarahker kiso to nitlemakan niyam ato mamapaalir ko ngangan isu. 主啊，若不是你所赐的丰盛恩典，我们就什么也不能做，所以我们要在凡事上谦卑遵行你的心意，你就悦纳我们所行的一切，也让你的名因此得荣耀。Pakani itaramanay angangan utapang Ji Yes Kristo mitulun. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。